BJP Bharatiya Janata Party usembol udai unir sentiu lotos. B kayang Bharatiya kamut kadi kisnong kadigari kejongi. J kamut Janata kamut mabigi pa. Ka parti kamut kadi ka parti. Kamut kane ka parti BJP kadi ka parti upat ba. Kamdai ka parti yang partisem kumborong kaseng kongres mikmat tangki kandi kadi ka parti siyeng dynasty political party parti NPP ro kajo umen ulong minister para ulong minister ka para kenthailong MP bat kumta terter bat mentala yang election baru si para mapi boy ba kam start bu ujin keli balai gaji akam ne pat kiwai ki parti ru kidai ki parti ki ba parti yang lana ke parti kenul ni ke parti BJP ni ke parti chong pai ba pilong ki badon bok pis nokti bat kene ke parti ke badon hapo kari India bat kadai ke parti ke bahek du opo partai lain ke komunis umdon syuk ke parti komunis kalapat kalapra kala umdon syuk ke jingdon ke jongka hanrei ka Bharatiya Janata Party ke BJP ngidon khat pra kror ki balarung ban join sekene ke parti pilong ki bodon bok ban yodon bentab kene ke parti hakabang ngidon hado sanspa tam ki MP hak Lok Sabha bat ke Raja Sabha bat ngidon ru hado daki hajar hi MLA bat haparo kawai ka jelah po India langsung syar dah ke BJP like no tang ha Punjab sensyar ke Am Admi Party bat kat to kat ni Tili State baseng syar dah ke Kongres tang kawai ke state sensyar ke Kongres ke Rajasthan bat sesi po South Indian ki don ki baseng syar dah kini ki local party ki padai nak tu kathai haparo kawai ke India langsung syar ke BJP bat ha North East ru tang po Meghalaya bat ha Mizoram ngidon kata ke jingye sunrop lang ke coalition government kemanyong hanrai haparo kiwai ki jela langsung syar daga seng BJP election ke Bladep santili ki election ha ki santili ki state ke UP ke Bahetam po India ke job ke BJP Marway single majority hapo Manipur ni job Marway ngiyok man sina sarkar Hagawar ni job Marway ngiyok man sina sarkar ha Uttarakhand ni job Marway ngiyok man sina sarkar ngirem tang hapo Punjab ha Punjab kaseng Am Admi Party usumbol jokade usunsar kilek sipai pa daktin ke bathok tiong bot yang APP on IAP ke IA kalai bantang A ke by school IA lutkat badan daptang arbanai hadirin belasna ke sorkar lapoi support Delhi Hakmat Umodi bat kabul sumpai pisah san pungkurur dan pisah kani kejing kok kejing penbe hanrai pinbo yang kejing keli balai ke BJP ke job hak ini ke election kadai ke baka sarkar BJP konra ikaroi kapar ya ki paitba khamtam ya ki baduk ki besuk kasan kadai ke nuksa hak bau Dr. Himanta Biswa Sarma wong ba unu bojok na ke BJP om ban susong hangte po assembly le po sekretariat po Assam si tho dieng de ban hairs constituency si sajan si sandi lais ni de ban sa po constituency ban kendo i paitba ban pet yodon bapimdon nanai jot ke sulok kanala bat kikam simet jong kipat ba lada amla ban le kumta next election na du tiket kata kadi karai bat kani karai kan trekam
habro koi kiri India. Om day bandon kita kia meli ke bejot. Syong hasilong hayeng pakidulan haki kuatar banglo sarkar. Pagba uyap nom imum tip. Namar ngay Oslo ha. Por eleksyon kiwan kiong jit ya ngalong tao nong mikmat. Bangkit ya pi kikup silyang kisem silyang kita kirangli kijuki. Dala jopat don ukso bae santeli poge tangrung sebayang rumlai. Alai. Bat ngimkwa bandon kum kita. Ngikwa bandon we mali wanang. Ale pi kikun cengal along kupa kum kunyi. Mo kay pi don kam. Pi tanja pi sliang pi pang pi don kam ayo. Baniara. Bat sakaway nga ong ipi ka BGP ka don katong banrat ingkong ikajinduk balayong sop ka sak sop ka piswas sop ka preyas ha kajimut baro ni day banyakiw artet syapang kanang bakari ka jongiru kanlong ka baroy ka bapa.